Chibai ule zar kot nu piso mangi kum somli pakumi abo thu hi kar kalta August ni som pasari khan chanchin tharlama te puan zar ania kumsang ni som pathum khan zar kot venga papakhat chuan nupui thatin arong thup botumin Sakawrhmuituai Tlang-ah apaya ahnua manchho ani leta ani AKC Sessions Court Judgment kamu rem chan mailo wangin High Court an appeal na atangin karon rem khom dona ain doddan karon rem phu che kherlo mai theya ngai thatu te hriat thiam na karon di lok ani Additional Sessions Judge Aizol chuan thil tisol tu lalrem ro taral te chu tual tha thuboi section 302 IPC a thiam lo chan tirin dam chung lungin tang turin le cheng sing khat choi turin atia a unau pa lal thamon puyanen a thil ti sol thubo tuma ma anla kawangin section 201 IPC mangin kumni lungin tang turin le cheng sanga choi turin a shem ve boka hei hi Gauhati High Court appeal anita ani kumsang ni som pathum August ni som pariata chuan Aizol Police Station a FIR thelu ania pilal ming thangi chang te chuan afanu kezo mangai chu August ni som atanga abo thule apasal lalrem ro taral te chu arin hlel thu asoya FIR a hian amak pa hi afanu bo to ka Delhi panturin azin hal dai thu atar lang bokani police te chuan FIR an mu vele case chu an chui ta charchara an chui fel nuwa thil ti sol tu lalrem ro taral te le lal thamon puya te chu section 302 IPC le section 201 IPC an charcha court ma an shroita thushetu pakhatna ningal bok pilal ming thangi hi vengdanga aom dai awangin thil thleng hi a shehar hle a asoidan chon thushetu pani na in August ni som pania afanu bo thu hi aron shil chawa ti chon afanu mobile phone a chon voitam tak biak po an han tuma ma se alo chang lo zel mai sia afanu chu athi ani aring ngetta ani ka fanu zo mangai ompui nu le ka tunu hian min ron phone ma se ke phi chuan ka ngai to lo e ma bang khalam zon kha e boite inu chu a ti hanin an ti bor thina lo ho vele meng chu boite e lo ngai to su ka ti tamaya ti chuan ma amaro chu khate ka ti rol khan ka taksa khol puya hian ka ne lo khan min buan tat mai ni Khamizan khan itimayang abo tranzan khan in chungkua in heta ina in omkimem omkim engtinge in han kom hodan lein om hodan engtinge in apangai vekta I enlo thushatu pani na hi thil ti sol tu lalrem ro taral tele victim kezo mangai te nena cheng ho ania kezo mangai te chung khat nai vai ni in kumsang ni pariat atang khan an ina hian a khosave ani asoidan chuan August ni som pakhat zinga chuan lalrem ro taral te chu pon lama tangaron ho in August ni som zan hian anupui nen anin hawa anupui chu zandar som pakhat vela achok bodai ni in thushatu pani na hi ashila Delhi flight ticket langal chuk chukin emini vekhian an naw marina inen Delhi hi an pantadaya emi nu hian victim chu mobile phone a voitam tak biak anan tuma an beidon taka chuan August ni som pasaria thushatu pakhat na chuan FIR a theluta ti asoya thil khendan soizom zelin lalrem ro ta unau pa lal thamon puya po August ni som pakhat ni vekhian afapa nen an ina an ron thlenga atuk August ni som pahnia scholarship panin an chuak thavele ngala an chuapa hian an bedroom chu pon lama tangin tala in an kalzui boka FIR thelu ani nuwa police le local council member then khaten tala chuchia pindan an lula hian thushatu pani na hi telve in lukham kor pakhat ong pha le rezai kor te chu a omlo ti a theita tin khumtlang sir vela chuan thisen kai a hmuwa khumbula chuan tubo alo omboka hei baka hian victim in phekhok le slipper rang bun somthum panga anei zinga somthum pali chu a phekhok chuara hian an lo om tha thlaba slipper bun khat ero chu bathroom a mu ani thunga
pheikhok le silipar engma bun chuak lovin victim hi atan bo aring tammi lova ti chuan thuhretu panina thusoi atanga an han hmu dan chuan dalrem rota hian anupui hi August ni som zan khothim hnu le August ni som pakhat zing khovar ma hian athat ngeya a unau pa lal thamon puinen Sakawrhmuituai Tlang-ah bolhlo paina an pai ngei an ringta a Police te hian tual tha na man ruwa tubo le ruang paina ata na man santro zing kar te chu an la a khumsira thisen kai te chu suap manga la in ei baka hian rangkachak bengbe te ATM card pani te bank passbook te checkbook te sell deed le mobile phone te an la a mithi chu ngun taka en fia ani boka hetianga police ten ma an lak la hian civilian thuhretu te anom vek bok ani hei hi annupa mutna khum chu ani tani hei hi tel lo ani antia hetilai master bedroom hi akal tlat mai boxia an pa khan tiang chuan azin chu san ania chuan police ten an kar hongta a an han lu chuan hemi khum a hian engani bed sheet alo om talawa ten lukham pakhat a om lo boka ten an rizai kha a case a om lo boka a case tel lovin mu ani ta bokani thuhretu som pasarina FSL Aizola assistant director chuan khumle a chevela thisen kai sang te baka victim taksa atangin blood sample ala a heng sample te hi blood group O vek ni in anin mil veka ma se tual thana man rober tubo a ero chuan thisen alo kai to lo thung thuhretu som pare na junior scientific officer mobile forensic FSL Aizol chuan thil thlenna mun hi an team chuan ultraviolet light nen an enchok veka khumtlang sira te chuan thisen an hua khumlulam khumtlanga te chuan thisen kai kutzung thla te an hmu boka tual thana man ro berarin tubo le rong paina atana man santro kara te chuan thisen kai engma an hmulo thung ani thuhretu sompakona junior scientific officer fingerprint expert FSL chuan ultraviolet light nena thil thlenna room an encho vekna kut zia te chu azir chenga khumlulama kut pha thisen kai nemna thla lom le elrem ruata kut pha dinglam kut zia chu ain mil che ti asoi boka thuhretu somni panina case IO chuan report te hi khai khomin khumlulama kut pha thisen kai nemna thisen om chu blood group O ania a kut zia chu thil ti sol tu kut zia thlap ani bokawangin a in mil thlap atia e baka hian August ni som pakhat zing darli le minute som pakhata chuan lalrem rota hian a unau pa lal thamon pui hi SMS thonin a call bok ti an mu chok le boka ayo bula lalrem rota ralte a in pona chuan August ni som zandar som pakhat vela chuan an mut nuwa anupui nen hian anin hniala athin rim ema wangin chauka a phein tubo kezi chanve avonna thinga siam chu vala in anupui luwa chon voili achua chu athi puita athi nu hian arong chu sai ipa thunin akar centro zing MZ01J0831 savumboma chuan athuna Sakawrhmuituai Tlang bolhlo paina ahan paita ti asoi boka tin ama ngein police te chu a paina hmuna a hroi thei thu te po chu a hril bok ni in case IO hian asoi ani a thang fe chu anjuk bi to a kala khir khan maya hrui te nena uluk taka in phuara khatiang anga in kai ngai khania thuhretu somni pakhat na hi civil hospital Aizola medical officer ni in rong hi postmortem examination atia a report hetiang hian atar langa mithi hi aluru mun sang a chip a begle a chala te khia oma aban velam malam ru pani atliaka aban dinglam malama centimeter som vela zaw liam a omboka athi chan chu manro ri tak manga alua nataka chut wangani erin thu doctor hian soibok ani soitong khan high court judgment atanga ronrem khom thale kan ni awangin section 164 CRPC manga thil ti sol tu te in pon hi kan nei theilowa
section 313 manga an thiam tu soina chuan tual thata an pu na hi an pomlo hlom top thung ni in tarlan ani boka ama ero chu police ma a lalrem ro taral te in puan atangin Sakawrhmuituai Tlang-ah ruang paih ani te ero chu hriat ani thung ani High Court Judge te chuan thuhretu te tu soya tang hian points chi hrang an la chuak ta a pakhatna chuan thil thlen lai hian lalrem ro taral te le anupui te hi an pahni in an omdun chianga pahnina chuan victim ruang hi apasalin apaina hmun a soina atangin mu ngei ani a pathumna chuan tual tha na man ruwa tubo hi an khumbula mu ani boka palina chuan lalrem ro ta hian thuhretu pahni na hnena a soidanin ahma zana anin hnial thu le victim chuan an in a chho sandai thu a hrila hemini lala hian a u fanu nen deli an panngala anupui bo zong tur hian engtin ma alalova deli atanga alo let ni le an man ni August ni som pariat thleng hian anupui hi azong lova hi thilpa ngai ani theilova anupui thito ti hi a hrengei tura court chuan angaya pangana chuan case io chuan an khum mattress le was basina te thisen kai ingemozat a hmu thu tarlan ani boka parukna chuan thil disual tu hi August ni som pakhat jing da riat vela aron hoa heta tang hian jing lama hun engemaw chen chu an ina om lovin a chhok bo ti alang le a pasarina chuan victim phekhok le slipper per somthum panga jinga somthum pali te chu phekhok chhuara an lo la om thaveka per kha chu bathroom a mu ani boka victim hi slipper bun lo chuan an in atangin a chho arinom lo le a pariana chuan FSL expert te soyatangin an room hun hrang thisen mu ani a heng thisen hi victim blood group nen a in mil thlapa hi thil tisol tu hian ati nilowa chha turin engma soifiana anei lo le a hei baka hian khumlua thisen kai kutpha thla lo lang chu thil tisol tu kutpha zia nen a in mil le boka hei hian a kuta thisen kai ti lan tirin hemi ma hian anupui hi a soisa ti alang le a pakwana chuan thil thlen lai hian midang tuma an ruma hian anom lo boka somna chuan thil tisol tu in Delhi apan hnuwa a una pa chuan room chu kongka pon lama tangena kala police lu ma chu tuma an lut talova blood group o ngei chu room chung hun hrang mu ani boka hei hian August ni som pakhat jingkar ma ngei hian he thil hi a thleng ti ati chianga som pakhanna chuan thil tisol tu le a una pa te hi ruang thup bo tumin anin thurol ngei ani ti alang le boka som panhina chuan August ni som pakhat jingdariata ina a hole chau hian hemi ma hian a una pa nen ruang thup bo tumin ma an la to ti atilang le a som pathumna chuan an mobile phone record an chuile datanga alandanin August ni som pakhat jingdar li le minute som pakhata lalrem ro ta hian a una pa hi SMS athona darli le minute som pani le darli le minute som pathuma phone call mangin abe boka hian anin thurol ngei ti atilang bok ni in court chuan angai ani appeal tu te ukil chuan thil thlen zan hian lalrem ro ta le anupui te hi anin hnial ti soin victim hian apasal hi ati thin rim emawangin ani thin thok chuan ati hlum tamaya tha tumlokna engma anei lo ti soin section 302 nilovin 304 part 2 of IPC manga shemna ti niam turin court chu adila court ero chuan section 313 manga athiam thu soitir ani lai po in lalrem ro ta hian anin hnial boi thu engma a soilova engkim kha apha fai vek topa thil thleng hrechiang teu ber tu thuhretu pani na po in atu jing da re ta tang chawa a thu hriat a soitan awangin hemi zana hian anin hnial ani ti engma proof a om theilova anin hnial awangle anupuin ati thinrim thut awanga chetamai ani na tilang tur hian engma evidence atangin mu tur a omlo ati a tubo manga a chhut na sandan atang po hian tha tum ngei ani ti alanga hei hi postmortem result chuan aron nem ngitani atibok ani heng zong awang hian high court chuan sessions court in shemna alo pek to pani te chu ti danglam ani talova appeal tu te hi an hlo chama case ti top anita ani